বহুত ভাল লাগিছে আজি এখন চেক পাই 5,000 টকা চেক পাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ আমাৰ MLA ছাৰক আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাত এইটো চেক লৈ আমি বহুত সুখী হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এই চেকটো লৈ আমি বহুত সুখী কাৰণ আমি এই চেকটো লৈ পেলাই বহুত কাম মানে পঢ়া শুনাৰ খাতা আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে কিতাপ বহি কিনিবৰ কাৰণে বহুত আমাক সহায় কৰিছে MLA ছাৰে আমি খাতা বহি আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে টকা নাথাকি দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনা সকলো মানুহৰ টকা নাথাকে আৰু আমি সেইকাৰণে বহুত जोंनि MLA जयन्त आरो फेरेंगा बिसोरनि अननायखौ जोबोरैनो गोग्गो मोजां जोलै बेगर बादि मोनबाय आरो आं नों चिरांदुवार समष्टि अंतर्गत आमार छात्र छात्रीসকলক লগতে ৰোগীসকলক আমি চেক বিতৰণ কৰিছোঁ ৰোগীসকলৰ কাৰণে 10,000 কে চেক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে 5,000 টকাকে মানে টকাৰ এটা চেক আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আজি এই কুংগ্ৰিঙত ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি আমাৰ অসম চৰকাৰ ৰাইজৰ লগত আছে ৰাইজৰ উন্নতি বা ৰাইজৰ দুখৰ সময়ত তেখেতসকলৰ ওচৰত থিয় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই মৰ্মে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ যোগেদি ৰোগীসকলক আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে পঢ়াত সুবিধা হয় এডমিশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হয় কিতাপ পত্ৰ কিনাৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু কিছুমান আমাৰ তেনেকুৱা আৰ্থিকভাৱে জৰুলা কিছুমান ব্যক্তিসকলকে আছে যিবিলাকৰ মানে ৰোগ হৈছে বেমাৰ হৈছে তেখেতসকল মানে ঠিক কৰি ল'ব পৰা নাই তেখেতসকলক যাতে অলপ সকাহ হয় তেখেতসকলে যাতে অলপ আৰ্থিকভাৱে মানে পঢ়াৰ সুযোগ হয় সহায় হয় আৰু ৰোগীসকলে যাতে নিজৰ মানে ৰোগটো নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পায় সেইকাৰণে এই চেকটো বিতৰণ কৰা হৈছে মোৰ ভাল লাগিছে আজি এই 14 নং চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত ৰোগীসকল আছে টোটেল 79 আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ইয়াত মানে 53 ইন টোটেল 129 জনক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই নতৈ আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতসকলৰ মংগলৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকল যিবিলাক ৰোগীয়া তেওঁলোকে যাতে সুস্থ এটা শৰীৰ পায় আৰু ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ যিটো মানে লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাত উপনীত হ'বৰ কাৰণে অলপ হ'লেও তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এইটোকে আমি কামনা কৰিছোঁ नों चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जे जोंहा चिफ मिनिस्टार जे रिलिफ फान्ड सोलोंथाइ आरो जोंहा सावस्रि बाहाय जोङो गासै 129 सानो जोङो दिनैहाय चेक राननाय जादों दा बिनि गेजेराव जोंहा एजुकेशन हिसाबै स्कलारशिप हिसाबै जोंहा 53 फरायसाफोरनो जोङो 5,000 करि जों होनो हादों गासै 2,65,000 फरायसाफोरनो जोङो राननाय जाबाय लोगोसे जोंहा सावस्रि हिसाबै जे जोंहा गोबां बेमार आजारफोर जादों दा बिथांमोननो जोङो 76 सा सुबुंनो जोङो 10,000 करि 7,60,000 जों बेखिनि दिनै चेक राननाय जाबाय गासै जोङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टि हिसाबै 129 जननि गेजेरावहाय 10,25,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि एसे सहाय खालामनाय जाबाय मदद खालामनाय जाबाय जों आसा खालामो बियो थोजासे नङा आरो जोङो आसा खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो गोबां बेबादि सुबुंफोरनो जोङो बेबादि राहा हेफाजाब जों होनो सिगांगासिनो दङ थांनाय समावबो जोङो नैबे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड लोगोसे सुरित फान्ड 315 सुबुंफोरनो जों होखांबाय आरो बेबादिनो जोङो गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि बेबादि जोङो बिथांखिनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरनो जोंनि सावस्रि बिथिङावबो जों बेबादि माखासे रायजो राजाफोरनो जोङो सहाय खालामनाय जादों मदद खालामनाय जादों आरो नै जोंहा थांनाय समावहाय जे बिटिआर सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनिफ्राय जोङो रग निर्मल होननाय मोनसे आसनि जा बिटिआर सरकारा फोसावनाय लेखानो जोङो बिथांमोननोबो बेबादि माखासे सहाय बा मदद जों होनायनि थांखि लानाय जादों आरो बेल' नङा जोंहा जेसेबां दिन जोंनि बिटिआर सरकारा थागोन प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा जेसेबां दिन थागोन जोङो रायजो राजाफोरनो बेबायदि गोबां माखासे अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोङो मिजिं खालामो जोङो बेबादिनो फारि फारि बयनोबो माखासे सुजुग सुबिदा होनायनि माखासे राहाया निश्चय जाबोगासिनो दङ जों मिजिं खालामगोन आसा खालामगोन जाहाथे रायजो राजाया जाहाथे फारि फारि मोनलांनो हाथों आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ नायनायनि
थाखाय जाहाथे जोङो राहाखौ जों खालामलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामो